أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فتح الله به أعين الأنبياء وآذان صما وقلوبا غلفا. ثم ما بعد، أيها المؤمنون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا التي هي وصية الله تعالى في الأولين والآخرين. قال جل من قائل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. عباد الله، فإن من دواعي وأسباب دوام نعمة الله عز وجل وبقائها على صاحبها واستمرارها على من أسدى الله عز وجل إليه هذه النعم الاعتراف بها وأداء واجب شكرها ونسبتها إلى الله جل وعلا دون غيره. فإن ذلك أعظم سبب دوام وبقاء واستمرار ومواصلة نعمة الله عز وجل على من أنعم الله عليه. فإن الله عز وجل قد أنعم علينا بنعم كثيرة عديدة لا تعد ولا تحصى، ومنها ما تعرفون من هذه الأزمنة الأخيرة التي نعيشها، التي هي تختلف تماما عن الأزمنة السابقة التي كنا نعيشها في غلق وخوف. فقد بدل الله عز وجل هذه الظروف بظروف أخرى نحبها وكنا نتمناها، فنحن نعيش في حقيقة هذه النعم. فعلينا أيها المؤمنون، أيها المسلمون، يا أهل دينيا، علينا أن نحفظ هذه النعم بشكرها وبنسبتها واعتراف بها، وألا نثبتها أو ألا ننسبها إلى غير الله سبحانه وتعالى، وألا نشكر غير الله سبحانه وتعالى، وألا نحمد غير الله سبحانه وتعالى. فإن ذلك أعظم أسباب دوام واستقرار وثبات هذه النعمة. Musibah juga kinojea hesabu moja mu Allah subhanahu wa ta'ala rieni ta neema yori jiano mu Allah subhanahu wa ta'ala bini ta neema yori jiano neema on jukko ni o continue haraw e gali o yaha jiado nafidara on ta neema gorda makko aduna o nafidara on gorda mafala sabu mawko on yebgol neema on damba ya jundana mo Allah andana mo Allah
irritano wonde ne won ba Allah subhanahu wa ta'ala wala mawadi ala siwa hala jadali on nyama damba e tagwari Allah ne wana sabu difus jotto ko Allah subhanahu wa ta'ala kan ko balde wa usili kan ko pet wa wadde ko mo wadi e mu wo wa wadde mo wada le wa wada wodo e bali doye e fam e haqqi e gandal ngam wa wadi de hude si wana Allah subhanahu wa ta'ala wadi men anne mo sun to e hunde mawde ne jeya walla dini ne hali hanki ile wurna e faso wurna ngo welo wudi no maaki no ani no sondi ko honno non taw ko honno Allah subhanahu wa ta'ala wati dani gine wurna ngo awona hanki ino waqti en wujuban ayniyan ala kulli wahidin minna de tebteten o nema mo jogi en fi'l o sa dambe mo Allah subhanahu wa ta'ala anditan ko Allah wa'un wana haqqi ko e goddo gono ko rewni ma ko e wadde go ko rewni hewti e leydi kono ko kanko ebbi ko kanko muudi arno hasiti wadde lanni dine en perdi kala ko be tabo yewude jama sabu kala ko be tande Qur'an e sunna kala ko be jangi andi ko fetti ko satti Allah subhanahu wa ta'ala ko satti ma wala nema wala dini hande mo won ko Allah dumi mo men yo dumo yo tabi fara buda joni ken Allah jarnen mo amidan sino ko woni bani adama kadina mari ko handi e jamno joni da ko kadi embere ko handi ko alayhi wa yuti kulli fadlin fadla Allah no joni la ko to embere hakima dagota ko dulla ko bani adama ko Allah rewni ko e makko jowte dagore ko kanga Allah no en mo geba no yo jam embere makko joni tan embere mo be yew ko wadi ko tan embere mo kono ash-shukr al-mutlaq ash-shukr al-'am خاص بمسلم النعم والموت النعم هو الله جل خالق السماوات سبع طرائق وباسط هذه الارض وانتم ترونها بعينكم وأوضح الله بسيني وكم كنتم من جنور الهرقيلة كم كنتم من يدور الهرقيلة فهذه فوق مقيد وكم بلاد سبع الولي هو يشكر النعم كان الجواب كل يوم الجواب فوق الوصول كل يوم فوق ونفنت جواب فوق شكر النعم ويفنت كل يوم الله سبحانه وتعالى ويهم وتجري وأن يقوى أن يكون فوق وفي جنة أن تنمو إن تنمو وإكارة والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا الله يأتيني كدين تيجي جبيو بولو كيف فسون أمنا كم مجيب فسون مرا كم واسود فسون بنا كم لوب وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة ولا ماتيريال دي ولي كوكي ماتيريال دي جاي يهاجمي وإيري نقول ومولي ويقول وإن كنتم كفر ولعلكم تشكرون بلا جوم جمعي بلا جوم إرلانتم بلا جوم أنت تنهي كلوا ولي كلوا ولي إبليس كان كذي bayo andi ko woni ko Allah sala kullu Allah dadi ko bani adam o mara ajemu Allah فإن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ليس يدينه وما راح يجيبه وغني عن العالمين الله ما راح يجيبه تكون فقائم بنفسه غير تقول بل الخلائق كله بحاجة إلى الله سبحانه وتعالى تقول أن الفق فنمبر هذا بل لا يمكن أن تكون خلق تدع
parce que ɓuri mawnude ko Allah tawi ko sutorɗen gita men ɗen gon ko leydi e kam ko sutorɗen gita men ɗen gon ko ɓuri malde ko Allah tagi ko hewti en gon ko arshi makko sutoramo gita men gon en gomɗi e felliti ko gonga no tabiti alama tabata lal kitabi masu kono ko sutorɗen gita men ɗen gon ko ɓuri malde ko leydi e kam ɗiɗo heɗi haɗondi kadi haɗodinna إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد الله جوجي إليه كم في ذلك بون في ذلك يابو سواء كتير جوجي تقول يا إن bukan jatuh di dalam ini sih ambil dalam dan Allah marah jujur konon في وقت بأمن يوقف فسيس يوقف إنه ولم وإن تشكر يرجع له siwan jarnim on anitanim on iridanio o weltora ɗum weltora ɗum ko weltoɗa iblisa andi ɗum ɗon no welata ko ɗon kan kadi golle makko ɗen fof ko mulkingol bani adama si wona ɓen jiyaɓe ɓe Allah laɓɓini Allah waɗen ɓe eto haɓen no kadi yedde Allah kan kadi o ƴetti aadi o rewa rewete ɗen fof kala ngal o waali ko o jonna e dowale e ñeñal e haqqi e faamu o rewa e haala jiyaɓe wiyata allahu taala rabbi bima aghwaytani la aqudanna lahum sirataka mustaqim thumma la atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin wijomanaɓe yonata ma jarnede min kadi ɓay ɗum a dewinina mi woni murtuɗo perduɗo min kadi min ɗum yata yiide ko ɓuri ɗum e tagore ma nde mi nagoreke yiide ko mene yaani Allah wi ko yakkuduka qawmahu yawma alqiyamati fa awradahum nato yiide yawma alqiyama ko leydana ko iblisa oman ɓe yata nder yiide o wi mi rewa mi arda yeeso mi arda ɓaawo mi arda nano mi arda ñaamu mi jooɗo ka tongonde sirata ko mustaqimu وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ويقولون أنت وجهك أربعة أصول ونياتك على جنب كل جيار والله يقول يمكن الله نفع أبناء الآخرة هاي يقول جنب هاي يقول جنب الله سبحانه وتعالى andi tano Allah nema jika dalam ini makhluk. Ini dalam Allah subhanahu wa taala dan Allah subhanahu wa taala. Dia ada wallahi wallahi tibbi monde ayo dia. Nema jika dalam ini nemin debi. Dan itu bidang debi wa. Wallahi si rebi ini nema jika jamu bol Allah antara ini dalam. Yang jago ko Allah wi kesal. لقد كان لسبب في مسكنه آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور الذي كان بسبب يولين ويمبر تمكنور لوري سنجر هاجي اتمبر اكوندا هل أولما الله سبحانه وتعالى مؤي إما إسانساني وأنبت زردنجي وأنبت كفوني نو أنسا إنو نيمو رأي هوا الله أنبت وألتني إنجينير لجوبي لا تهدي الجنة فام أدي أنت دي ليدي قل لي ليدي من حتى بهندك بنيامتك كوالدا وقم كوانا تبي سيسوكا يوجدتي ميراوال يعني كتبو الفوري so naadi dira mangal o joɗɗini o simplement wonta wara o tawa ngal fof ngal heewi noon e fruiji ɗi fof taw koye ɗum ñaama lolle ala muko ala cooɗi ala sonsoji ala bulle ala dendila ala nata wutta ala hay fof ko lornata ala te no ndewi hendu ɓuɓu no wifude ndiyat laaɓuɗal no woodi Allah wi kulu min rizqi ñaame as e jomam oyi washkuru lahu yarno واشكر له بمعنى رومه الشكر بمعنى العبادة واشكر له جنبه
ɗum Allah ɗaɓɓi ko en jarno ɗum naɗum o fala en jarne ɗum Allah anditanon mo ƴetto nemo dambon e makko darano ɗon ko o falamo ko ɗon ndiyamo kono noon ɓe sani alay fa aradu ɓe ɓurni kon jarnugol Allah ngol ɓe bewiri nemal e haɓe sigi ko doole maɓɓe e wakkilare maɓɓe e ñeeñal maɓɓe e ganduɗuɓe maɓɓe ɓen minen min heeɓi ganduɗuɓe minen min heeɓi ɗumɗo ɗumɗo wonɗo wadde ɗum waɗi haa ɗum hande kadi ko waɗanteno Allah gon yilta waɗana ko wona Allah alay fa aradu fa arsalna alayhim sayla al-arim wa baddalnahum bi jannatayn ذواتي أكل خمط وأثم وشيء من سدر قليل الله ويلي هندكت وجدت نيمو الله سينيني جيادو جدك سيناتما جيادو ويني فاقا سيجيادو ليني والله جنة مبوك جدتا فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى Allah jettina ma pewa ɗon e jungo Samudiya koɓe samnata Allah jonni ɓe pewa kamɓe ni kamɓe ko majjere ɓe mawa si tawi Allah jonnima nema o jettata nema sina a wi Allah mi falata sawi ɗum a fala ko jette mo jonnake goɗɗe o Allah jetti o nema ɗo e jungo maɓɓe Allah no eɓlino ingénieur ɓe waɗano ɓe ɓeɗi ɗo sadde maari jannguɓe tarih kadi on fu no andi ɓeɗi ɗo sadde maari tarih Yaman baras di arno waɗa tawi ko tuuji waɗa hande kadi nde ɓe yarnata si ndiyam nan ari no waɗa tiyoji ɗi naɓa e nder jardin ɗin ko ko tuyata ɗi neɗɗa ko tuyatma Allah ko dooli yelti yoomi yani ɗi ñaami saddo yani barage o kufi ko bul jiyata fof ili yoori leɗɗe ɗe Allah elti ko wiyete ko e ngata wutta elti leɗɗe bulle tawi hande kadi leɗɗe ɗe rimata ɗe woni bulle ngatawta e sonsori e lolle tawi goɗɗo sosatagande ko hande ɗum Allah wi fa aradu fa arsalna alayhim sayla al-arim weeɓe ɗen ari naɓe fof leɗɗe ɗe fof bonti tawi men ngal ala e ko leɗɗe ñaarɗe e bulle ngatawta e lolle alay ɗum ɗo o yoɓini ذلك جزيناهم بما كفروا كل من يؤمن بدل نعمة من أي كفروا نعمة الله أي نسبوا النعمة إلى غير الله أي صرفوا النعمة إلى غير عبادة الله إلى أهوائهم وشهواتهم فعلوا ما أرادوا وتركوا ما أراد الله فجازاهم بهذا الذي وهل نجازي من يؤمن سوء سناد لهم يلا دل يؤمن الله جلاني yang Allah Subhanahu wa taala. Allah wani misal ko kasatu nahli wa kasatu saba. Wani misal sare ne o neminno. Wani fason ne mati ifo. Yesani jamu di Allah di dulani Allah. Allah jazina. Wa daraba Allah mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. الذي يجنتنا أن يحدثنا والله نحن أهل ينبغي أن نعتبر ينبغي أن نتذكر ونحتفل هذه النعمة حتى يحفظها الله علينا. الذي يؤدي مثل سار منه وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة والله أنه إتنجي في وتنقل وسيلة هل الفقر يقول قلت بينه أنا نماكي توني للأولي في إيدي الله وكذي أنا قلت بينه إيدي وممكن حيث أمر يقول بريد وقنا أولا هذه نعمة من الله يمن بها على من يشاء من عباده كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. نعمة ما يسكن أنت بالأولي قد أبدل الله عليه نعمة ظاهر الرماد ليلا ونهار سرا وعلانية يأتيها رزقها رغدا من كل مكان.
بدلا أن يشكروا الله فكفروه فنسبوا النعمة إلى غيره فصرفوها إلى غير مرضاته وارجعوا أن يمروا مع الله تعالى لو إراد أن الله فارغ عنهم بالبلي نعمة بالجلة نعمة فكفرت بأنه رزقهم فأذاقها الله لباس الجوع والخوف الله سبحانه وتعالى أرمي هذا أمر بلاغ الله أرمي جنتي هيجي يقولون تلك لدن بمن جنتي هيجي نقولي هول وني هيجا رمضان الله ولوسي الله واجب قريش سبقوني من نور فنو كي كل نيجي تامبر نيجي سنجاجي كيلو وودي yimɓe no sakkore nan e ñaamu hino jadde hino piye hino ware hino raɗe kamɓe ɓe akkira sabu suudu ka ɓe teddinira sabu suudu allah allah wiɓe falyabudu rabba hada albayt alladi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf rewe allah joman suudu akkira sabu men si ɓe iwi makka ɓe fokkiti yaman yewegol kutta o turuq si yiɓe ɓen haulai ahlu baytillahi haram eɗo nemata heddiɓe fof ɓeɓe yende raɗe jakke si wona ƴuruɓe makka le si ɓe fokkiti makka ɓe yaade yaman yewegol rirata sheiɗaɗe aussi si ɓen ɗo kadi yiɓe akkilaɓe sabu suudu ka ɗum woni no ɓe yeddude allah allah anditeɓe on nen moodi accere walla on wi omo akkira ɗon sabu ɓayko min joma ndu suudu mi waɗi ndu suudu min teddini ndu suudu on akkirama sabu ɗum ko teddi ko ila ɗalela mbi hande kadi on heeɓi ko ñaamo on kulol ɗiɗi kono jaɓunoɓe ɓen ƴii résultat mum ɓe jaɓano ɓe kadi ƴii résultat allah wi ɓeɗo fa kafaratu bi an fa adaqahu llahu libasa al-jui wal khawfi bima kanu yasnaun sabu ko golleji gonno gollude ya ahla dinina alana nuradi anfusana fima baynana wa bayna khaliqina fima baynana wa bayna musdi hadi ni'am wa mu'tiya wallahu allah subhanahu wa ta'ala goto be men no goto de relation mo tabu danta wala mo goto be no kulluna juz'un fi kulli shay kala ko wali do be men no tawa idan hali haaju de wonni dina mo be tawani rene on ma Allah wadi rene mo jammo ko Allah to le Allah dumina ni o sabu no jiha e nema yimbe gal ko be lambi sew mo parce que lambe be jewa ni population ni go no jiha e nema Allah subhanahu wa ta'ala no jiha ko godde wadde mo be to wala sew lambe wala tabi e wala wala bu yurmede ka tedde ma another would be hard to live on the bottom. Wala maha etta ko Allah andi ko damba wote. Yejida ko Allah wadi mundo. Ay no hanya ndigo lo sito video bare ka Facebook wala be live to den den ko ko je sais pas peut-être Dieu a quitté la vie. Hande nyanda ko mo ngari mo jana. Parce que Allah golli mo hawali lagini. Ko yejida lagini. Allah wali no wala pos ile hali ya mo ya de hali ani dan dem de hali do tan dem ba te dum ko rieni ren tan ko Allah wi wa an la istaqamu ala tariqa la asqina li naftina ci dawi de jabi wonde e lawo mo gambo Allah o faala ngol to himɓe juura de maɓɓe nen Allah ala ko mana ala ko o wawata ala mo walita ala mo disodira so nemina jiyaɗo kanko goɗɗo disodirta so ladde jiyaɗo kanko goɗɗo disodirta ko o faala wo o waɗa kulle yamdu mo fi cha hibo e golle pen kanko rabbu samawati mo suɗɗi jiya makko ɗo golle gollude ko ɗum waɗi annabi Suleyman alayhi salatu wassalam wa ala nabiyina afdalu salatu wa tamu taslim ɓe dankinene bilkisu ɗum arno tawi mo فلما رأى مستقرا عنده قال هذا من فضل الله لو يورو دانكي إن أي ويجي وندي كي يوكا كي ونو بس أقول هو ده يجي نوم في الكيس
حيوانات بالإس كان بقولوا أنثى كلوا عندها بالإس وهود يجي نموذج هذا مما سخر الله عز وجل له كل البلدان تيجي على تويمه ويالك يفريق من الدين ويالك أول ويالك أول وهذا من فضل ربي نحن الجنة دبينا نقول هذا من فضل ربي كنا نقول بدل ليبلوني أشكر أم أكفر في الله جل وعلا أنا تنبر إسنجا الورثة إلى Allah subhanahu wa ta'ala ini bukan disuri fakirun ini Allah jadi berwujud ini bejarna Allah dekat dia wa man syakara fa inna ma yashkuru nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun kalau jarno orang jarno sabar si ajarni Allah ede wala in syakartum la azidannakum umman bani adam afala sabu ko beedu ko newdu ko mofdu ko no haalidu o no nakno seldidu ko no sey goddo nana ko doga ha Tunisi nana ko doga ha Sénégal nana ko doga ha France nana ko doga ha kale katide dépense des milliards comment c'est comme ça là sino kelu no ko jangan berkompon dia masih Allah jadi oka dia buat orang tahu mahkamah ya tahu alat full kau nak usaha mana masih jadi cuma ini jangan Allah ini masyarakat punya syukur kalau jangan berbuat nak jangan Allah yang tuai kalau nasi torta kau Allah nasi torta anjaru kalau orang kafir dalam bilan saya melihat dia di uduli pasal dia makan pokok alkohol tidur, orang berbina, orang ini adalah orang ini berjaya. Mesti begitu. Allah ini mewakili. Wabbu ini penema ini dengan anak aku berbicara tentang ini dengan Allah wakadzalika fatanna ba'dahum bi ba'din liyaqulu haula'i manna Allahu 'alaihim min bainina alladhi alaysa Allahu bi'alama bisyakirin. Kuli Allah jadi beritahu yoga yang yoga dalam derajat mungkin okuri mundo bilang orang dia pun buat mundo orang ini yang marah Allah anda jangan kemudian ay mujani tul qat'an Allah jadi lasha kalau nemo Allah ini masih afala yo epel afala السر الوحيد في ازدياد النعم ونسبتها إلى الله واعترافها لله سبحانه وتعالى وتسخيرها فيما يحبه الله سبحانه وتعالى هذا هو السر الوحيد يلا إيه النعمة يلا ناوي يسمى تبين هؤلاء التتين الفني أما يندب على ذلك إذا نعمة في هو جمعنا كل يوم على نتون والد أيد سواء شو يغفر لمن يشاء هذا يوم وياه وكرم وفعل مرة وكرم وفعل مرة وكرم وفعل أما تجد لك شكر قل وسيجزي الله الشاكرين وسنجزي الشاكرين لم يقيد الجزاء للشاكرين بأي قيد إنما أطلع جل وعلا الله سبحانه وتعالى سأجرني ولا شك وبيدا بنيمو وتبين بنيمو كذي وإنت كمان bukan penyandi udulana kedua dari الدول التي سبقت دولة ريزي فكر النفاق ريزي فكر النفاق أتوا يوانا إنما وأول سبب للانهيار والانقراض أتوا يتعف yang dalam faktor apa dolar Rusia, dolar Umayyah, dolar Abbasiyah, dolar Ubaidiyah, هذه الدول حتى كان أجهد بفضل التوالي سب ولا ينعم بالبردع ودلا الله والتفريق دلا الله سبحانه وتعالى جاء هنا ولا جاء هنا جل الله قوتكم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها
so continue ma jallati o buɗɗi ñaama wadala musidɓe no waɗɗi andi tango ɗoɗo Allah subhanahu wa ta'ala waɗani ko en suuɗi fof o waɗani o jarnamo yettamo hamdino dambani e makko jonnita ɗum be haqqe mum bani adama ande haqqe man la yashkuri nnasa hadith rasul sahih man la yashkuri nnasa la yashkuri llah walakin shukri nnasi haddun la yanbaghi tajawuz mo jannaaɗo yimɓe ɓe rewe jannaaɗa kono jannugol bani adama marke o dagoɗa ko gafeɗa no wayi ɗum ɗum waɗi ɓe mantuno nelaaɗo ala manta nelaaɗo haa ɓe faale wiwde wonde bako nelaaɗo woni allah ñalomaki la tukruni kama attati nasara ibnu maryam innama ana abdullahi wa rasuluh faqulu abdullahi wa rasuluh ñalaki toon towna mantollam wono annasara mantino annabi isa habibu ɓiɗɗo allah min komi mantuɗo allah komi jiyaɗo allah mantore annen fof ko hatti ko wigo ko mantuɗo allah ko jiyaɗo allah koɗon sembidirgol ɗum beeɗi ɗum ko ɗum duwa wonde ɗum ko woni ko hanani julɗo fiwata on ɗi woni ko hana woni hewde ɗon so ɗi waɗi ko hana koko hanaka jole ɗum julɗo no tabidinemaji ɗi ɗum yo waɗi jiyaɓe makko jarnoɓe mo andanoɓe mo iridanoɓe mo قلبا وقالبا سرا وعلانيا أقول ما تسمعون وصلى الله وسلم على رسول الله. الحمد لله وكفى صلاة وسلاما الأتمان الأكملان على خير من بعث رحمة للعالمين وحجة على العالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Setelah itu juga jangan Allah kau biji jadi mana. Kalau anda ini orang ini nak harmoni jangan. Si society ini, the andi ini orang jangan ini orang Allah. Persati ko Allah wala ni ko lebe ya rais. Uy to ta ko lanya. Hanya de besansi ko Allah. Allah yuan wa yu'udum udna. Wa yu'udum udna. Dengan kufar Quraisy. Dahsyatnya dalam Makkah. Wa ikala kufala atikala kufala. Hari apa no? Nyandi Allah fala no debbi Medina kan. Oyi kasi ada di juga di Madinah di Ghazwat Badr Kubra. Nenya di sanadin Quraisy hatta. Nenya di sanadin Quraisy wala. Nenya di Medina kan debbi. Hai korban Allah ini hanya nenya ni. Kono habbo no. Siga fala ni bifili bifili wa yu'tu qulna. Si Allah wal-in wa ina ma al-hal sabu. Yani jarri bagol mandam Roma. Wani no Allah yidira Allah jarri don to mufassar no yidira. Allah ibdali wa ni bulan ma ko Allah. Ya bulan ma ya mo jar ma yurmen ma ba felle Allah subhanahu wa ta'ala sebut nur al-mahmar dulu men hare de jika minum Allah kala ko waɗɗen ɗum koye waɗen moƴƴerde waɗɗe ko nden ɗon heɓete bone waɗɗe on heɓde hayno e perdi kono Allah subhanahu wa rahmati wasi'at kulla shay fas'aluha lilladhina yattaquna yu'tuna zakata walladhina hum bi ayatina yu'minun yumedalane yaani alhadith al-qudusi sabaqat rahmati ghadabi yumedalane al-ikhtiyar Allah hulni bi e men e yurmede makko alhamdulillah نشكره ونحمده سبحانه. جمع أوضع نعمة إذا حالي مريم ده قول ما إبدي أوتي قول ريالي قول بكتاب كنني كنني رينا نعمة ولا كنني رينا نعمة قول إريد قول نعمة الله بني إريد قول كن والله سبحانه وتعالى وإني Allah subhanahu wa ta'ala shanzi Allah subhanahu wa ta'ala mu'ini alladhi innahum yakiduna kaidan wa akidu kaida. An-Nabi Salih alaihi salatu wassalam wala nabina afdalu salatu wa taslim bayone lama yimɓe maɓɓe ɓe moɓo dilo ɓe jeenayi ɓe joni gonɗe wadde
mahi waran yeto de yimɓe makko ɓe ngana warire mo jamma yettinde makko ɓe ngana dafi ɗum ko ɗum waɗe nasa wa kana fil madadi tis'atu rahtin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun faqasamu billahi lanubayyitannahu thumma lanuqulanna li ahlihi haka jannati surat Naml. Allah subhanahu wa ta'ala ay ɗew jooɗike ɓe fewji Allah kadi fewji innahum yakiduna kaydan wa akidu wa makaru wa makara Allah wallahu khayrul makirin wa yamkuruna yamkuru Allah. Bila ɓe jooɗaade ɓe fewja kono bonirta kono ɓe warrata fiyo kamɓe ɗum ɓe hetto ɓe lutta Allah no ɗon kadi mo fewjude ɓeɗe waɗi programme ɓe gasi ɓe fokkiti ɓeɗe ɓe naatde les famille Allah udditi famille hoore maɓɓe fof ɓe maayi ɓe naatde wallu annabajo Allah ɓe fokkoro innahum yakiduna kaydan wa akidu. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam kuffaru Quraysh fof wonɓe ndirno fi waɗugo nelaɗo ma fi raɗa gon nelaɗo ma en tout cas tan ɓe nda gonno ɓe sertitani Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabu o senidiriɓe rewɓe maɓɓe o senidiriɓe mawɓe maɓɓe o senidiriɓe ɓiɓɓe maɓɓe o yamnireɓe teɓɓi maɓɓe o waɗi ɗumɗo ɗon wonɓe ɓe sertitani suuduka ɓe naati ɓe mooɓi ɗon iblisa wayli kiikalamu nandugu iwrugu najid ari sori nder ton ɓe yi kiikalamu ɓe tawi ko kannasimo kiikalamu ɓe o wayide ɗum ɗon wonni kam kadi mo mari seeɗa yoɗo watton ɗaɓɓite yani goli ɗi si tawi golol gotol yahi warimo ɓiya golol makko ngol dampoto kono eddo heɗo e nder golol makko ngol kanko e ɓiya goli fof goto goto tawe mo beya maɓɓe jogo kafa ɓeyaɓe soppa mo soppanɗe wotel ɓe wara ko fi makko landu ɗon haray hande kadi wona qisas landu ni ko diya kullum hassanu hadha al-mal qalu ma ahsana hadha al-mal allawi wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khayrul makirin. O godi yobbiji tati ɗon ɗon ko imma ɓe sokanela imma ɓe raɗonela imma ɓe waranela kanko ay o yani hassana qawla qatli kongo wargongol ɗo moƴƴinaniɓe ngol ɗon yani kadang bubali dengan Allah subhanahu wa ta'ala ni bidoy bolena nila do yalti no jogi mumbulde no fonsude be gordo be wonna wani anna min bayni sadda min khafi sadda fashina hum la yusiru nila do yalti majoy go mabbe den la do biya to manina ay wa yankuru wa yankuru awasi gokko wadi haray mo woni goɗɗi ha ɓe waɗi julɗo noon kanko ko mo andi ala ko waɗata sina immonde ka tokko o idan ko Allah eɓɓi ko ko eɓɓa ay belle awwo ni wo oɗa woni sikkano to ni woni woniri ni wonko eɓɓi ko Allah o eɓɓi alhamdulillah nashkuruhu wa nahmaduhu idan andude wonon ɗum ɗo ka ɓernde fiɓa ka ɓernde Allah ko an waɗi ɗum wona sabu ɓeekano bolnima no waalima ko to entrainima ko fo waɗi ɗum no guddo won Allah waɗi ko hada awwal wajibi hada hukmu min arkani shukru kala nemo woni ko kala non ko woni ko wona ɗum ɗo ko kala ko woni si tawi waɗi koye andu ko Allah subhanahu wa ta'ala ko Allah taw dabbete moƴƴere kala moƴƴere koni dambetake Allah neɗɗo dambaɗala ko bone ko Allah muyata bone kono bone dambetake Allah subhanahu wa ta'ala الخير كله بيدك والشر ليس بيدك ممكن نفكر جوكم ولا ربنا في أي جدي والله وأنا لا ندري الشر ولد بمن في الأرض أمر بنا ربنا من الشر تعبر إيمانا قولي والنعمة وإننا جنة وإننا لهذا صلى الله عليه وسلم في النار ما أنعم الله على عبد نعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطى خير من الذي أخذ. نعمة الله نعمة جاب النعمة وإلا نعمة الحمد لله سناق وولد الله كنا ما يقول ولا إذا تؤمن من فلا بد أن الولا الحمد لله وأما بنعمة ربك فحدث أما نعمة اليوم
hanke ko ni woni hande alhamdulillah Allah walila hunde kan ala sabili syukur la ala sabili fakhr do jamu Allah do mantap wa ma bikum min ni'matin fa min Allah kalau ko ne ko mo de kala ida wonu kadi Allah subhanahu wa ta'ala di ema wonno ko hunde moftude fi fol so da woni mun woni ko hera ni ma awada taw ko tanaji ni wolete hingga ko sina ne per atta continuer wangal per dio ko pan da ke da continuer sanga marsio ya ko di usul do ni ba to ko ni wurina ata wo ne yo iyo dengan da wo alhamdulillah jamila Allah dengan mangga Allah subhanahu wa ta'ala ma yaf'alu Allah bi adabikum in shakartum wa amantum wa kana Allah shakiran hada la yuqbalu si goddo wela ko Allah mani si goɗɗo nawmi goɗɗo Allah mani haaju si goɗɗo koyngal mum daɗɗima kala waɗi goɗɗo e tampere sojja e lorma nanngama sokama on Allah mani haaju Allah ma haaju kono noon inchallahu si on jarnimo andanimo o ɓirinanndemo on gurɗinimo on joɗɗimo haqqiji makko ɓeani haray so on gurdam ɗaɓɓana ɗum hara ɗum walaw anna ahlal kitabi amanu wattaqaw walau anna al-Qur'an wattaqu la fatahna alaihi barakatin minas samai wal ardh. Unong ayat yang al-iman wa taqwa. Ibadah kuliyatan wa syukur. Sinuwani hal yang kita perlu fahami Allah ala qawma ala Allah. Sinuwani ukilu dalam Allah jangan Allah cara ingat ke konya mam Allah wa amma hande kadi oro en terma en jamma Allah subhanahu wa ta'ala. Tawakku dia o yantina ni Allah. Pasti tawakku Allah. Allah tak o ni na idah tawa. Allah tahu bagaimana jauhi lam jauh gandang terjual kalau pada apa tahu bahwa Allah jangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat al-Jibri wa doa kasur al-Fatih. Yaghfir laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Yutim nikmat Allah. Wa yahdika siratan mustaqim. Baik Allah wala ni nila wati imma de jamba jula hatta tawarra makadama nubu tafattarat kadama pejula ko dem bula ma de fekko nina Aisha min nafsi anna Allah ya fanakin وأبدنا وسكتين أفكر في الكبير وما لا شو الناس ما يا عائشة أفلا أكون أبدا شكورا يا عائشة أكيد من الجهة بجهة الله وأنا لو أنا ما هو أنا ما ولا بكر كسي على كل الإنسان في هذا البيت كل الناس اللي بكر والله سيدنا بكر بيت هذا الولد كل مسلم بكر ونيه يفوق التمبر الروح وما أصابه من مصيبة فلما أسأل يعفو جنون نما نسيرو كما نجدون الوانا مكالا وكاتو الله يعظيم أولي ناس أنت تنميدر ومجانر الله ميكا بيجول والله يريدون أكي بجولا مع الله سبحانه وتعالى أكي مهورا الله سبحانه من أنت لما نقول إلا نقول ميكا بوأنا نقول كل رجال نايم الله نيمين نيما ورد أوك يرجي ومن ترى أنبياء الغد itu kan nema jamilah Allah wa ko Allah sala telen hakko na ma makko wa ko Allah sala hakko na dia ko dia si ko woni isi dimmi ema hala ya andu awali iriru de nema Allah junma fanni ko no wala on ko nema wa nyande sa so dawo wa brokto ko na itu terus mengalai wa wadi yimbe jago Allah andi jago Allah perché la dunia non va bene se lo dico te kunia ko wodi fi mawdu har hande ko o mawdu har ko kurbe amrila ko wala te wodi te ben do ayo fi nasu bani fasule hakmi an ne fi on mun do ayo te duri te nokki ni fofe no hande fi gumi ni ko ta ko ne do cerca ko ne andule wonna ko Allah wada ni ko marten ko rewni e wobbe go hebude ko do fi ko tabidu hanyande ko ne tawi wure ke reji men do hay ko nene ko do babu ko yumande tawa no lewa ni e dewol Allah ko fi do Allah parce que go gatta ba e gonna fu ko ne wa ma fi ayo Allah yebra de ay fo dare kan kala no way on ala ko
kono noon no yehi sirti heɓugol laawol no dawramo ko Allah tagi on ɗi ko fimu ɗo fiyonde no heɓoye fotare tigi rene goto ɗo no gowa ɗum fi joni Allah subhanahu wa ta'ala fokkitene e joni Allah nuuri yalla o koɗe lande fewɓe mulkuɓe yalla fewu ɓerɗe maɓɓe ɗen yalla moƴƴin en kadi laamateri Allah subhanahu wa ta'ala yurɓe teɓe Allah subhanahu wa ta'ala ɓuroɓe Allah ɗoftatoɓe laamu yimɓe idan hay musidɓe ɓe toɓɓere sakkitoɓe eɗen andi tafi nde julirde men yino nde julirde men wayi ɗo eɗen andi wonɓe fof ko jonnidira juuɗe juuloɓe ɗoɓe e karmokoɓe men ɓe e yimɓe fof kala mo Allah subhanahu wa ta'ala waɗi mum yo tawgel makko wona ɗo hay wonde ɓen no darti sabuna goɗɗum ala heɓani joni en durike jama fof goto ɓe wattu hakkille min o nokku men ɗo fi yo gasu fof eɗen andi ɗo karmoko men moɓe men Cheikh Abdourahmane ɓe fof ɗo jonɗen ɗo rahimahullahu taala ɓe torki Allah subhanahu wa ta'ala Allah taala ɓe jannatu firdawsi a'la kamɓe fof e fatiɓe ɓe joɓe gasi enen no gaɗen nda ko mon hikkaji jokkiɗaɗe so sa'i ɓe tamo ɓayi kono sono goɗɗo jokkay sono goɗɗo jokkay goto so ɓayi a feƴƴi goɗɗanda ko moni arɗo wonni hewde ko eɗen andi ittuji no ɗuuɗi moto ɓe ɗo yo ittu kono noon ko yettude Allah si Allah wodinima ka yiidi ɗo o arsikima jawdi tawi no woodi enede musidal ma ngal aytanayga ɓe gollitaɓe ko aytanay ɗum a juulata ɗon a ittay ta jawdima ko ɗon yawde yetto Allah jarnama par ce que sa heɓɗi maya jawdi mana dojjal ko walo ko mandi yimtodira joni noon koko andinɗa e suuɗe e golle ko jokkireji enɗan dagiɗiɗi kadi ma ɗi dina l'islam fi yo Allah subhanahu walla faala ko yo tabi ɗum ko waɗɗa ɗo ɗon hikko yaade yeeso ko heddi wan si a nafike hara a hokko heewo sina hara a sembino andumani fide wallah subhanahu wa ta'ala ko waɗi ñande ko neɗa ɗo aɓe a dabbi sehir no wulla mali hallaka min malika illa ma akala fa afnayt aw ma labista fa amnayt أما تسببت فأمضيت وما سوى ذلك فأنا تارك وهذا غيب وتارك للناس إما كان إلى مالك الجو دماني سناكا كنيا ولا نور من جسم كل لا ودي itu dasar kul Yesus kalau ku hebi ku tayangan wallahi ku tayangan Allah kan para dem ku tayangan dan dia udah beken fi borone yang apa maksudnya kan Malaysia dan di Indonesia di Europe punya hal ini kok ke problem ini kok wodi mayɓe ɓe acca ɗo 100 milliard acca ɗo des états acca ɗo des parcelles de bord de la route kay woɗɗati ɗo 100 parcelles au bord de la route ɓe maya ɗum fof ka justice mana taw ɗum gonta ɗon parcelle fi julirde donc a ɗon tambal maɓɓe alata e feƴƴiri julirde hay fota koɓe waɗi ɗum ɓe fota ko wonano biyeɗe acciri waɗɗe hakkil fota jamono jarma weltama sabu no nokko jamon joni juuɗe hay ɗo nde julde noon hande tan e wona ɗo juule ɗo taw no ɗuuɓi no deeɗi no fotiri no torki kala darede o yalla waɗa ko joni ha janna hara ɓe fof kadi koye jonindi juuɗe wallitoɗe ha ko heddi ko wawa si ko goto peteɗi ko waɗɗa ɗum fa mbiya waɗi wallahi ko waɗɗa o an heɓɓirɗa ñande Allah yoɓi goto ɓe eme on dinise hamɓe ɓe on dinise hamɓe ɓe ɓe ala ton gaɗi ɓe gurnano mbi jawdi ndi Allah woni en jonnude ko ni kadi woni ɓe fof ɗe andi nelaɗo sallallahu alih wa sallam miskinɓe sahaba ɓen e pattoɓe sahaba ɓen arno kadi laaɗo ko ɗo ɗuɗi sa miskinɓe sahaba ɓe kalminaa ya rasulallah dhaba ahlu dusuri bil ujur joɗiraɓe jawɗe ɓe yaadi e baani yanaki lima yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fudulihim min juulay ɓe juula komene fof juulata juulde jamma komene fof waɗitata komene fof e huntotata ɗon pesa watta yatto ɗo pesa juulde ɓe jomiraw jawdi on darni anko jullu o monama kanko waɗi jullu o waɗi juulide men so watta lakki ka hunteɓe ɗo ko kanko dépense ñameteji ɗi fof anko ñamu ko gonama yo sa heɓi baraji gorkana kanka heɓe baraji gorka heɓe baraji kadi ko ñammini ɗo so watta lakki neɗɗo kona jangge ɗo kanko darni an heɓe baraji jango kanko heɓe baraji jari heɓe baraji ko darni ko ay dhaba ahlu dusuri bil ujur يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم لما أفلا أدلكم بشيء فعلتموه أو تدبر إنه ليس بعيدا تدركون ما سبق وأيضا تدعون أدينهم بالنار تلك سب الله والحمد لله والأحبه ودينا يكون نزولا ودينا الله قد دينكم في الفول قد رجل هم بدين لا رسول الله مسكين بين ما نمنا
nela ko jonna ko sunde de ala ko gundo ala ko ya jonna ko la ko ne yimti fasda bima tuqa wa aida lil mushrikin wala yina ke baddo me nela ko so ne da na ba ko me andi ko no ne to te ma be amna be andi ko wadi suru no be andi ni nela abe wali no la na ba gida ka fadlullah yuhi ma yasha inna liwala Allah ko ni be wali idan Allah jonni ma jawdi afado al janna ala ko birdu benji sabna jawdi si tawi ko non laabori laade ndiyam ke kala jommun ko laabo ko marango fotta sina wala makko jawdi ko wonta ko mo etta bano laadi kasbu tayyib yakunu laadi parce si laaba kali si akunki Allah jabata inna Allah tayyib la yakunu tayyiba tadabbir gharar tadabbir rishwa tadabbir riba tadabbir dakulan bakar ko be ko jawdi diyano hedi do wajja ko ala biarku yakula musim wala lumasi wala fura ani bengule man wala lumasi juga wala lumasi dina tahu yang kita masuk dari Allah dan asing jauh dalam jadi dan asing jauh dari Allah Taala di juru ini dia jadi media berfungsi dari Syekh Abdurrahman karena kemudian Syekh Sulaiman jangan aku emak bedo kau tak emak bedo julade Allah nanti boleh berkata وما تفعلوا من شيء إن الله به أن تعب ويقول أن يجيبه الفقدر من يجيبه سيدا أن يقول أبوية تبينه سيدا أن يتمي وحي يوجوني دي حاجة من الأسوأ دي وقت دي كسوء قال لا يتمي يعني ونحن الله يقول يفو بيلا بغير قول الله يرجع تبينه اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله لك الحمد حتى ترضى لك الحمد إذا رضيت لك الحمد بعد رضا لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر ما أعطيت اللهم إياك نعبد ولك نستعين ونستغفرك وإياك نسأل نحن نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك قريب من ذلك الأمر اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم اللهم نحن عبيدك ولا نعبد إلا بربك نوصينا بيدك واعف فينا حكمك وعدل فينا نسألك اللهم بكل اسم ولك صلى به نفسك ورزقت به ذلك وعلمت أحد من خلقك واستأثرت به في كل ذلك من عندك أن تجعل القرآن المجيد ونبيع قلوبنا ونور صدورنا جلاء أحزاننا وذهب همومنا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم من علينا في بلادنا هذه من الاستقرار اللهم من علينا في بلادنا هذه من الاستقرار اللهم من علينا في بلادنا هذه من الاستقرار اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم أصلح ولاة أمورنا ربنا لا تسلط علينا بذنوبنا ولا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا ولا يخافك فينا ولا يرحمنا كلنا عونا وليا ونصيرا في الدنيا والآخرة ولا تكن علينا يا حي يا قيوم اللهم انصر الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين اللهم دمر على أعداء الدين اللهم لا يعجزونك يا قوي يا جبار يا متين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا واعتدلوا الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم تر
كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف الله سمع الله لمن حمده الله 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله سمع الله لمن حمده الله 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berjumpa dengan yang hari Kondo Matendo Kondo Tingoli dengan Jaka untuk kamu mana yang do ada yang do hari Yudi Musa Abdurrahman rahmatullah alaihi ujian dari kuliah dan lawat dengan dia arai Yudi dan Yudi Yudi arai tadi boleh dan nafsi tahun ini kasih kono saja itu ba andai urusan piawat arai ko para nabi mati itu kemaran dohoremu Owa siko sabu kadi omari arai enani okutu bamo bewadi do arai baba yang aceh fama dire yandi arai ohondu wonde merer tinirin de ibe de o wakki do janne mi gedal be membe so ibe lo hande o kitiri do mo kala mi hebi ko nattora ko ba ko ganda siko jawdinu ko be aduri ko duubi wooti be sen be addino dido wonno ko en piiru fi mari wobbe hara hebaade hara ko fi ashkuru ni'matillahi subhanahu shukuru ni'ma karamo ko en no yewta fi de toɓɓere ɓeyda ko min a'zami yani al ibada shukrullahi subhanahu wa ta'ala ni'amihi kadi noon al mun'imu yastahiqu bilhamdi washukr toɓɓere maɓɓe nden ko muntabi inde yuɓɓi haa moƴƴi ɓe yewti en kadi yewtere nden tawi moɗi ɓe firani en ka ɗemgal ngal muynuɗe tawi kadi sama kala ala e mum ko e soobe waɗi neɗɗo no yewtude cheikh mouhamadou mouhtar sengeji ko wiyayno neɗɗo no duwa wadde soobe ko yewtata hara waɗali sama kala hara na jalɗugol yimɓe ɓe hara hina ɗonne ledde yiwtugol tawa goto kala ronka ko nattora en andi ka diina ko ɓulli ɗiɗi tammuru ɗum haray ko yaani on ɗum howoru ɗinɗon ɓulli ɗiɗi kitabullahi wa sunnatu rasulillah qala llah wa qala rasul ko waɗi ɓulli ɗon ɗiɗi ɗon ɓuuri karamokoɓe innay ko tato haalata ka diina ko qala llah wa qala rasul wa qala ulama هؤلاء يعتد قولهم في الإسلام فبيدو كمبل من كنت كإسلام سواتني إلا يوترن الدو أرى دار تبارك إطلاق ساتيو جنگين دابي دوما إذا فيدي دو إناكو بيوا تكسور ما be maka bele mo maɓɓe ɓe seeno ɗo tuyani e maɓɓe ka taraw ɓe yangani ɗo ɓe seedi ɓe hunjoy deftere anda nde muritan ɓe ari Allah hokki ɓe moƴƴere munde ɓe minha dirasiya ɓe yahi jami'a islamia ɓe jangoy ɓe arti ɓe nafude on ɗon jami'a ino nafude aduna o ko ɗum cheikh mono base ñande go o motamar wanno o goɗɗo saudi en jo no wiye abou sali mo fillanomen tawi cheikh mono base no ɗon Fahadi Malik Fahadi no ɗon o andi ɓe ɗo ɗiɗo mo kala ɓe heɓa konngole tumbondiraki waɗi journaliste ɗiɓe ɓen kañum kadi ko ɗum ayi on tuma Cheikh Ibn Baz adi ƴetti konngol o wii mamlakatul arabiyatu saudia waɗali moƴƴere nafoɓe aduna ɗo nafaɓe kadi yewmal qiyama nafa umma islamia o ha yewti jamiatul islamia tawi ɗum hawrani kañum Malik Fahdi waɗi kanki mo reeni tawsiyaji ɗi waɗaɗi ka masjid annabawi ma weli haram annabawi ka masjid al-makki haram al-makki ɗum ko makka e mina e arafa kañum mati e piiji waɗaɗi ɓawo ƴettoyi kanko kadi konkoɗo ni la garwata yani بكلام والدنا وسماحة والدنا سيد مقام المفتي عامة مقام رئيس هيئة كبار العلماء
onni wala min onni wala ma tajidu hanna يعني ولاة أمور مملكة العربية ولكل توسعة الحرمين الشريفين ومنى ونوم نيلتي وعرفة وكنت دون بيجي بوي وما يقومون بخدمة الحجاج والمعتمرين أنتما تايلو عندي أرايونكم جورناليست بتاعه من يهي سيكون بعض تايلو موسى أو يهالا وإني نعم وإني لنو بعدين يسير يونو قوم دي موني مريتا ولي مساعدة ما كونو iwani memene igimime and kono journalist lando yoni onomo modi ko yanni wodi yuri de nela to de e yanni wol sulu ka bani e wadi gol khayma di mina e dan gol wonne de mawa arafa e khidmatul hujjaj wal mutamirin no kari je ko nandi tata sifatu e walli ta golbe o ni ara to no gasa ko ukuri mokkude on tuma en na'am onni won hawnaki faamu on haramo kala men no faami goɗɗum go kono men lurra kono o wi won min jami islamia onni gando goto no wawi yaltude ɗo o yaha o wona sabu alaful uluf bal malayinil mumalyana o wona sabu ɓe hakkude ɓe o jangin hakkude ɓe waɗi tawjihat wal irshadat وإلقاء الخطب إبه تبت وننتي فتاوى ما الفتيا إيو جابي وتبت هرهند إنتاكي لو أني وصلنجو توسعت مسجد الحرام فقوبة خدمة الحجاج كم من أناس يأتون هنا الحجاج والمعتمرون بشركهم وببدعهم ويرجعون بها يعني بكاملها وإنما عالم واحد يغير والله سبحانه وتعالى يجعله سببا الناس كم من أناس يتركون يعني الشرك والبدع وكذلك يهتدون بأيديهم بسبب علمه وإن عالم واحد يسبب يعني ملايين مساجد تبنى بسببه هو وكلون هذا سيكون فوزاني هذا سيكون فني كرامة كونغول تيوي دارو جولي de كلون تيو ممر دونانا تابو ويتتابو غدو غوانو ناني تنسي بلاسي marso ma tumbere leji pilasi wende yobudi anani utana bari mudi haysa mara ko ya do haray onni wo ko dum wadi haray jami islamiyya hande ko ummul alam wo ko nene aduna hande do se wadani hilla de do karamo ko be meden de no nende Dr. Muhammad Nuri Bariya Sheikh Ahmad Soe do Sheikh Sulaiman Muhyiddin do Sheikh Alfa Ahmad Bariya do Ustaz nende Mabiya Soe Ustaz Ken Sa Dubai wabe wanu ya konta do hana zakati wanu onende ono Dr. Romo ko baya do Dr. Shita. Dr. Shita. Kuna ni tata isifadelo kunjero jalti jame hande no jangina juli no udditi dara ja Qur'ana udditi lekkolji no jinda wada no ilati da'wiya hande do pellet ko gonga Sheikh Ibn Baz gando tuwawata wonde yanfa'u an-nasa wa huwa fawqa at-turab wa yanfa'u an-nasa wa huwa tahta at-turab hande Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah en tofali be yitere onenete kuye mene kadi yaani Sheikh Albani hande ko jelu naforeji ɓe wonɓe e naftorde hakkude defte maɓɓe fatwaji maɓɓe kañumati e haqiqatiji maɓɓe ɗum wawataɗo ɓe nafi jama'u yimɓe ka hoore leydi hande Seydi Mouhamadou Lamine Sengheti ɓe nafude yimɓe ɓen yimɓe subraɓe ka nder leydi haray wi komi reydinta goto kala Cheikh Oumar Bari hafizahullah waraɓe yoɗo e akkande mi yayura gol waɗi ziyaratul ulama fiha baraka hiwra yani yagol yuro karamo koɓe ɓe mari barki sa ko eta wahe ɓay nafoore ɓe maaki woyi aɗo finan sugal ɓiɗɗo ma o janga no ɓuri a darɗugol suudu accanama
وزارينا كي ونني تقولون ما يهان لنا وهو تعالى ونقرأ وأجل لوكا نورون ما سيسوي ولا كبركي ويان دنيا ونياما إلا نفي وقنا ساعة دي مويغاندا سويا يكالبتان ونقرأ سويا يلو تقول ونقرأ سويا يدو مدير ونقرأ so andi no jol site no jetti no wali si wa tion ya do to wali si wa tion ti ma ga ara ko tundo to choti de to natta himu akala ya sa ja se no ri de do ko la ko na jawo ti o forno so tani fa ya do wali si wa tion ti do na be ki to kala sinata ni ko ma na de kapta ni bandi ko no hande ganda ma be gal fo hay yede si be la di ke be hadise goto be ta aya goto alquran mo be ngilata fofu be adori be seni ke no ya goto do ko baya mandu ne simante bela bora iganda maknega yani onene te awa ko hondu won ko wasalite jangine bidde meede sayyid muhammad al-mukhtar sayyid muhammad al-mukhtar shengeti de no andi ko hombo won de do fi mudu ondo mo landa no wallita gol dakko wo ganda e wallita gol dakko wo jawdi hara o fina sayyidina o jadi taw من وجبني من البجيرة كتاب البيوت سنة ثالثة كلية الشريعة أولي أولي تو غاية الغايات وكل موجود يقولون ده حتى ده لا بتيجي للفق وطلب لي أولي تو هو إنتر إيه وعلى وزيفين يوانو بعدو دي يوالي توازن حقه بمن لا هو غندا إلا هو أدنى بس كه سنة لا يغندا وبنية توهباي konanda hibo jogi balada wo masala mo puppiwo si o daddi gandalo hebay wo kono jawdi da wayda ko de duubi capanta te hara heba capanne hara heba dabba da e gorebe ma dabbi da e binirabe ma dabbi doya e bibbe ma badda e doya e tanirabe ma heba di kadi jogodandi duubi capanne lay di perda bimbi goto wo gandal tawa dabata gandal duubi capantati ma sapporon ka hebo go ganda la hebatana alperda sahibi ganda kadi wa idha wajadta al-ilma huwa alladhi yahrusuka ganda ga ko kanga rena ma ndo watta woni warata dan rewa Allah tawata e ndai arawona murdaf wana hondo supporta o inni amal malu anta alladhi yatlubu wa yahrusu ko anda batani ha gaina kadi yirto da kadi gandani ko anga tani wali adawai acha biri wulde acha permusu kafe ya darona yara kafe tamarse acha nyiri defandi abe bi mafe monta na jodi kataba ya tone soda nyiri yeyo madi ko fi on wani ro wonde ndete si a jokkali ayuda de diyayi on di wona ko batto di wat e di wadete tawazu haray woni on ndete taho talibul ilmi taho wonde dete taho kampo ka nangila wona e ganda do Allah welawo fo amara o jawdi taho o wona taho sar ko no sili hedini Allah wurtina pasko wa iza sallata Allah aw yani ala halakatihi fi sabilillah kono amma ganda kono wadi ara inen rer indira wandugo bidde men no jangi enen kadi wakkilo de jetten defte de batto de karamo ko be docteur Muhammad Yogi Bari hafizahullah wara be maki wo ala hande mo tawata ganto ala e wole mu ayoti lagide mawbe no malika jamba tawa ngersi tata nappi tata wa banjulajo nayo wa yani jawdi makko di yaade no buyi waktu makko al waqtu aghla min adh-dhahab indahu waktu mo hitti buri kambe kama awi ko do yo adu do mudi ketta namo o joka business makko ko buri mo monjan be maki wo bimbi adawai na imam joddi do yimbe men de baaw suba ko sayanti do wala maghfirlahu warhamahu jokkita ko do be acci men ka suba salmina yaw si abala ese men non na min nelion de dawna ase ay udita yan bana saudi ni jula suba ko salmina ya udita madi ko be na tay ko kambe ni ko be on ka Facebook be na ko kambe ni ko be handu be hawlu e bon wadi be daw kiki da kada ayi to har bentine da rasi awri tay Allah ma fi Allah warhamu jokkata
e wore kadi fure on tawde joɗɗo ɓendi goɗɗo no maaya fure on fele joni kamɓe ko tokkani ani si ganndo wonde haray no woodi kaw tippi ɓe maaki wo juula suba hinaaɓiide fewɗo ɗon golle ɗaɓɓere mbuɗi ala joɗɗa fonta deftere jannga ɗon haa gite hen to yaha yara kafe ƴetta o to yaha yeeya kiiki kadi arta e 18h30 lotoɗa haa waawa boobo lingi laaɓude fosi on ene teñaama haa waawa ƴettorde mo dana ƴetta deftere ma nden kadi yaha juula futuro habboɗa geeƴe ɗum kadi ɓe nganndi ɗo menen ko ɓe ɓurata fofondude ko mawɓe sifa ɗe kala on enete ko si leere yoni si woni haa ɓatto geeƴe ɗe yoni ko anndita taw leere yoni ko ɓe waɗani ɓe ndaara montoron ma si montonoy ɓe ndaare ɗum koye a famawa haa tirni fiinu gongol hannde kadi on tigi wowayno yaha piiroya haa ka faala siɗaano ɓe wiwo sa ɗaɓɓaɗino gandal a heɓaɗo ɗo gandal amaraka fel aɗamara felo rewɓe men ɓen no mari ka janggata hunde tuma 15 hay si ko maafe kolɗi ɓe saggini jomandema bimbi ha e 15 arayɗe ɓen ndi on tigi gaynayi ɗon kadi immoya ha janngoya ha e 18 arta ka suudu mum fayɓe ɓen yaha bimbi e 8 jannga ha e 14 ɓe wimo siɓɓe tedduɓe no woni ka gandal woni hemde ɓuri ɗo sonnaɓe no mari ka jannga fayɓe tosoɓe no mari ka jannga mawɓe ɗaɓɓoɓe arsike ɓen no mari ka jannga est ce que ɗo sa woni ɗo ha kadi wo kono ko ɓuri ɓe ngalɗinde woyay si hawri wiyama salminama waɗu toon wo wiyama waara darsude nganndi darsu ala darsu on no laati wo komo wawata darnande julde mo sennina fatiha mo annda suruta la ilaha illallah bal la yutkilu la ilaha illallah wo tango sinata ellano to ko tew ko dono ko kompule ellaji kono ko omadoto ƴettude paɗe mum ɗen acca docteur ene joni ɗum ɗo wona ƴoyre ni anndi ko wiyete ƴoyre ko ɗaytuɗo ha haaju mum moƴƴi wona ƴoƴuɗo ha haaju mum boni mawɓe men ɓe noon ma kayno nde haaju ma no bona warayna tawaɓe ha hande goɗɗo haaju mum bonata yafe tawa hara onnaynete hara walaɗo a tawa yimo ɗon nde haaju makko on no bona a tawa yimo ɗon kala perdunoɓe ɓen fot a darayata de ɓe perda haraɓe ɗo siko aduna ɗo par ce que ɗo no jeeya perdi aduna ɗo taw kuyda sa woni ɗo kuyɗo a ɗaɓɓata ganda a ɗaɓɓata jawdi hay laaɓugol waɗi laaɓugol ɗo e doloke mawol laaɓu tawa hara ɓonnoto doloke laaɓuɗo pasaɗo ɗum no landi golle kama laaɓugol no landi golle paɗe maɗe laaɓugol no landi golle jon noon sa woni puyɗo haray dikkuru ma on ko wonata ko basa jatturu ma on wona dubleyagal o hewnedete tanmo mo basar jibinta o ganduɗa ka mo ngameɗo jibinta o a puynan jibinta o on kañum kadi ko wonata ko koyera kayya wohiɗa wowna fenade waɗi torotoɗo ka o guugi o heɓata koye jon ɗon kadi a jasinayi hoore ma ɓa jonnaɗo wo ƴuwoto so jaɓa haray ɗen torodiri ɓeydugol wakkilagol e jarna ɓe karamokoɓe meɗen du'anoɓe jemma ka juulata ɗon yo Allah hokkuɓe ko wiyete ko husnal khatima moƴƴina alhaali maɓɓe o hokkaɓe lomtoɓe awa min dada a sooday oto hokkaɓe ma hokkaɓe tumbere leydi ma a luɓayɓe ame suudu kaɓe wona ma wata duwanade ɓe kadi ɗum no hiɗa wawi ɗum ɗon haray ko ɗum torondirɗe wallahi wonde lette min ha hande ndiɗano haalude ɗum haray ɓen hande mi tawaka ko waɗi sago siɓe kala kaɓe watta yewtere kala kaɓe watta dawra sago am mi hettoto mi yaha bete haysi ko ñande ihtitamu hande mi tawaka yewtere maɓɓe sinami ɓay naftore komi nafora andi ɗum andi ko wiyete andi yewtere kañum landaki tuugol gandal ha be wona tun docteur ma wona oustage ma wona magistére ma wona hibri ɗo waɗi woɓɓe araɓe yalta ɗo few haraɓe meeɗa yaade hay ɗo ñande ɓe yewti wo a naftora yewtere maɓɓe ɗum koye joni komi fadilillahi subhanahu wa taala haray ɓen tori ande tabaraka taala allah hokkuɓe cellal hokkaɓe husnal khatima nafira en ɓe ha ñande hono e lefte allah ƴettitiɓe en toro allah tabaraka taala kadi leydi meɗen ndi yo allah waɗuɓe mo mahmidatum littawhidi wa sunna waɗi ɓe andi ɗeɗo si hawri tawi ko sifa ɗe woni e jinnande en ka leydi men ɗo
majjere nder haɓɓay paɗe mum doga ka ɓaawo felɗo ko noon sirko e bidiya taw woɗɗo haray sukaɓeɓen kadi ɓe setta e buyda waɗi nanɗo sitaji ɗewtereji ɗo o naatike mo anndi ɗuy ɗo ina a waalaki ɗaaniɗa ɗi ari ñappi e ma a jinɗaka taraw ɗo haa ɗum ari ñappi e ma ɗi won tigi kurki kono min neɗɗo faala neɗɗo ɗanotoɗo buy humpaɗo ko waɗata e saara nde buy kala haaju waɓɓe wiyaani de wota yehu jamaji ɗi kono si tawi a ɓuri on mbaalo wureere kala ka haaju waɗi a tawete taw ka majjuɓe manti goɗɗo wi on ɗon alhamdulillah affaire social ji ɗi fof ala ko mankata dartumo ka bindi daaru ko defte jello waawi fiinude daaru ko kutubaji jello waawi waɗ daaru ko tuɗɗe jello waawa halfineede daaru taw est ce que si tumbi o taw ƴetta e konngol ɓaaɓe inni alfukura tuuta majjana walakinna nde honno ɓe rujula tuktasa wo filugol ma tawa ko a gorko waare no fuɗi ɗo ɗa mari ɗo ko ƴere yani akramakumullah ko awla gorko on tigi mari o ɗum a soodata ɗum e juuɗe allah allah okkete ɗum ɗum wo gono woni golma noon gorko gorɗuɗo ɗum ɗon a faggitanto ɗum ɗo siko janɗi ko gandal siko jawdi sa laɗɗi kino patron ɓe ɗaɓɓuɓe jawdi ha tawi hannde woni saksiyatul marmum ɓe yaltita tiƴe lanɗoɓe konno si ɓe waali ɓe ɗaani ha jawdi ɗin ari tawi sori kale danki ma haray torike wonon sukaaɓe ɓe hayke buyda yamo jokkon soɓe ɗaɓɓiron gandal wasi tawi o daway bindi ɗaɓɓiron jawdi wasi o lutta e aduna ɗo waɗi si allah dandu kadi a wonde ɗo neɗɗo mo tawata hay kunnan ka lingi futoma kala ko yaɗuma hay biro ma feƴƴini a wata yade hirondire fatude lesinabi ɗi sabilillah hay goɗɗo landuma ko ndetuma seedoɗairagol fatude passé ala ko wigol mi waɗani kako ñalade holno waɗirta ñalade na jiifama on famodirta ko jiifa goɗɗo famodirta sa jibinanama bomo ko goɗɗo fewtata en torodiri wallide buyda ƴetten defte ɗe wakkilo ɗe battoɗen karama koɓɓe wota woni wasari an hay goto amara hoɗo an karama koɓɓen fof mo yiɗa won hutini mo yiɗa on a janggata e juuɗe goto mo yiɗa o kelɗa mo yiɗa ono kelɗa joni eyi an kadi ko onto conteteɗa ha ɓe conteɗano ɗum ara en jama o yaafo en naɗi yewtere maɓɓe nden ko fi sukrullah subahana wa taala ɓe waji keɓenen ineɓe ɓe kadi e holli jomiraw subahana wa taala kadi holli enen e surtuguine yen teftoto anda e programme ji makko ɗi anen kan rewen ko tun jokken ko yamiri en ko amma no yiltidiri tappiji ɗin ɗon luttuno an e min haali ano en taƴinoke wiye gandanete ganda ko onde ɗuma allah kan no andu inen toro allah tabaraka wa taala yo allah ɓuttinan en leydi meɗen ndi o ɗuɗɗinana en karamo koɓe men o waɗa e yimɓe tawhide yimɓe sunna gingannoɓe deftere allah nde sunna nde kamo koɓɓe wata allah waɗi kamo koɓɓe dentoɓe yo allah waɗi wuranoɓe gona inchallah o hokka ɓe husnal khatima en tora allah tabaraka wa taala geɗalɓe meɗen ɓene kadi allah okkon en jeeyaɓe ulama o hadihi bilad o fewna en o fewna geɗalɓe men ɓe geɗalɓe julɓe ɓe ɓe ardiɓe en ɗo yo allah waɗuɓe tawɓe harako walloɓe diina en tora allah tabaraka wa taala yo allah hokkuɓe ko wiyete ko gonɗanete bitanatan saliha allati tadulluhum ala alkhayri wa tuinuhum alayh هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين